Kanu. Ya guys, di Lampuh Durian. Kami mau panen durian nih. Panen durian. Nah, durian. Kami mau panen durian di kebun durian, guys. Mungkin alumni Guys, SMA Pekanbaru mau makan durian tuh bawah tuh. Nah, inilah durian, guys. Kami mau panen durian, guys. Inilah kebun durian kami, guys. Inilah durian, guys. Ini guys, durian, guys. Durian, guys. Ya, ini durian tinggal diambil, mau dibagi-bagi buat alumni sekolah SMA Pekanbaru. Ya guys, ini guys, buah durian guys, mau bagi-bagi buat Pak Agus, Bainanur, Boy, Ramadan, ini Sabari, semua mau dibagi guys, durian guys. Inilah lokasi guys, lokasi durian guys. Inilah guys, durian mau dibagi buat plating 2012 guys. Ya rekan-rekan, bangun nih guys, durian guys, rekan-rekan, guys. Ini guys, durian kami Pak Bid. Ini buat Dek Yusra, buat Pak Agus duriannya guys. Durian gitu banyak. Bang Onek mau dibagi.